Zamingmani mor ari chozo gangme chinde ledun henga nala pöje ganyo sikyu timja kola tuminambe wosho pane jime tone gyabjo tobyobre. Chozo gangme chisi ledun sokjungi sokzo Ben Cardin ki sargo bar deju nandun. Well, it passed our committee by a unanimous vote. It recognizes the Nganzu sokjungi timcha de jime tone gyabjo na yu pö mimang ki topdan la ngole nanju ne gyanami ma chidun gegab ki lengen yimba nganzu ngunzi chig yu. Nebab de geji timdar chömöl lamne se goba nganzu ngunzi chig yu batang tirin gyana ki yalen rogdani geji kelen da mitun bareji sungyu bare. out of conformity with expected. Sondu cawe jela chisi ledun sokjungi tumi Chris Van Hollen ki sargo ba lendib na yu. Yes, the Tibet bill passed the Senate Foreign Relations Committee with the unanimous. Pödön timjala chozo game chisi ledun sokjung nang chepsi soba cho niga ne jimyo gyagyo tomne dembe chungsong timja di roa mi topdan sumgyob tang pö nangi pö mi topdan tela pö mimanta zambuling la dalin kechim tong yore jesungdo. And the rights of people in Tibet. Sokjung nang la dönbe timja S138 shebatini nidon ni lor den la pabe pömi siju timja ram Tibetan Policy Act of 2002 shebati nangdun kajik gyujo done promoting a resolution to the Tibet-China Conflict Act sheba pöge zenyo segyu tweja kongbegi timja she mingda yobare. Timja di gyana mima jidun gegabdang gongsadale lama cho kam kangi guzabdal hendu chage mebe gone tömö yongyu gunde nagi yobare. Teni nidon julor konsuchogi guzabda gyana shungwar chömö chamchene taji longu jushizam joshinbati gyasu yongyu ari timto ne tembeb nangyu bezun shikredu. Töngoge arida gyana war pöden dewe neba ngule nangbani tada pöde gyana mema jidun gegabgi wol yoba ari shungi samshi chigi yobare. Yang ti chöne pöde lugyu tone gyana gi chashe yinbe tela ari shungi langcho zin meba sega tön yola pöde gyana gi zinjo chigi yobati geji timda tungi yominta tela pö mimangi rawangone mötun yome tela ari shungi langcho zinyo meba sega tön du. Ari chozo game chisi ledun ki tsoka nala chisi ledun sokchung ki soso Ben Cardin ta neyo tumi Jim Risch, Ted Cruz, Marco Rubio, Bob Menendez, Mitt Romney so tumi namgi timja ka jik tembe nambe konsu pöge ganyo sikyu timja di jikcha yobare. Lodi jinda nyebe nala ari chozo ome tumi namgi pöge ganyo sikyu timja kola wosho pane gyabgyo na yobare taja timja di chozo game nala wosho pengyu de yobare. Chozo khane ari lungti khangi sunamyanzom yen.